reka simugiye cy'amakuru umuryango kiratujyana ingoma batuga ko umugabo yafunzwe akekwaho kuri umugabo w'umusore kubera gufuha. Umugabo utuye mu murenge wa Gashanda mu karere ka Ngoma wafashwe n'inzego z'umutekano amaze kuri umugabo w'umuhungu we kubera gufuhira umugore we. Uwo mugabo utuye mu mudugudu wa Kanege akagari ka Munege mu murenge wa Gashanda, neza ko ndi kubivuga neza rero, ni mu karere ka Ngoma, yafashwe n'inzego z'umutekano nyuma yo kuruma ubugabo bw'umuhungu we yitiranije n'umugabo yakekagaho kumusambanyiriza umugore, yamwitiranije n'undi mugabo. Iyi nkuru kaza kuyumva no makuru mu kanya tuza kugezweho na Muneza, ukayumva neza kabisa uko byagenze. Hanyuma ikinyamakuru Imvaho Nshya cyatujyanye i Nyagatare, umugabo yakubise umugore yamwangiza isura. Mukamugema Fortunata wo mu mudugudu wa Muyange akagari ka Rwimiyaga umurenge wa Rwimiyaga, abaravuga ko ari kwivuza inkoni yakubiswe n'umugabo we wari wasinze zikamuviramo ingaruka zikomeye cyane zirimo kwangirika mu isura ndetse no kubyimba amaboko, agasaba ko amuhohoteye yabihanirwa. Uyu Mukamugema avuga ko umugabo we witwa Kalisa Calixto yatashye nijoro yasinze agasanga yaryamye, atangira kumutuka amubwira ko yamukubita akamukuramo amaso. Ibyo ngo byakurikiwe no kumukubita cyane. Ati yaje mu gicuku ndamukingurira ariko yasinze pe, namwimye amagambo kuko yari asanzwe ankubita, nsubira kwiryamira ansanga mu burira nkubita amakofe menshi mu maso ambwira ngo arayakuramo. Akomeza kunkubita ngerageza guhunga, aribwo rero yafataga inkoni arankubita cyane. Namenyesha ubuyobozi kandi ndifuza kwihoterwa yankoreye yakurikiranwa akabihanirwa. Abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye, ubundi nzibahereze WhatsApp uri kubona kuri screen yawe. Abantu mutabonye video y'uyu murundi kazi, abantu mutabonye video y'umuramyi, abantu mutabonye video za Baritazari, abantu mutabonye video za Emeline, abantu mutabonye video y'uyu nguyu yitwa Jihana, abantu mutabonye video ya Diane kabisa. Izo video zose ndazifite. Abantu mutabonye video y'uriya mu Minisitiri w'Urubyiruko muri Uganda, umva n'izindi video nyine munzi z'abastari nk'uyu murundi kazi, nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona, nawe video irahari. Izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 0793417225 ubundi nziguhereze tu, ubundi ukande subscribe ubundi turye shoretse go duhurire kuri WhatsApp kabisundi ngutemo. Ikinyamakuru The Africa Report kivuga ko nubwo bitaremezwa ku mugaragaro abazabyitabira ku mpande zombi, biteganijwe ko ku ruhande rw'u Rwanda bizitabirwa n'umujyanama mukuru wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'umuyobozi mukuru ushinzwe ubutwererane mpuzamahanga mu bya gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo, General de Brigade Patrick Karuretwa. Ni mu gihe ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizitabirwa n'intumwa yihariye ya Perezida Felix Tshisekedi, Leta ya Amerika ikaba ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa AFC M23. Mu gihe u Rwanda rwo rwakomeje kubihakana rwivuye inyuma, rukavuga ko icyo rwashyizeho ari ingamba z'ubwirinzi kubera umutekano warwo. Hanyuma kandi ngiye guca amakuru Umuseke nanone bavuga ko abantu babiri barohamye mu masaha yegeranye. Ni Karongi, abantu babiri bo mu murenge wa Rubengera barohamye mu masaha yegeranye mu gihe kitarenze ibyumweru bibiri muri kada karere ko akaba hamaze kuba impanuka zo mu mazi zatwaye ubuzima bw'abantu 4. Ari mu mudugudu wa Kibande akagari ka Gisanze mu murenge wa Rubengera, no kuri uyu wa kabiri yo tariki ya 17 Werurwe ahagana saa 7 z'amanywa hamenyekanye inkuru yo kurohama k'umwana w'imyaka 11 y'amavuko yigaga mu mwaka wa 4 w'ishuri banza rya GS Zion Rubengera. Amakuru avuga ko uyu mwana yavuye ku ishuri ari kumwe na bagenzi be bageze ahantu hari ikirombe cya Uwihoreye Fidele yacuguragamo amabuye yo kubakisha, basanga haretsemo amazi haba ikidendezi nibwo bagiyemo koga uyu mwana ararohama. Nimanuka nk'iyi yo kurohama mu mazi yabereye mu mudugudu wa Nyagahinga akagari ka Bubazi ari mu murenge wa Rubengera. Amakuru yatanzwe avuga ko agana saa 8:30 z'amanywa umusore witwa Iraguha Elia w'imyaka 18 y'amavuko yagiye koga aho company ya Kivu Belt Water Supply yagomeye amazi y'umugezi wa Musogoro, aheramo bamukuramo yapfuye. Reka simugiye cy'amakuru umuryango kiratujyana ingoma batuga ko umugabo yafunzwe akekwaho kuri umugabo w'umusore kubera gufuha.
ni umugabo utuye mu murenge wa Gashanda mu karere ka Ngoma wafashwe n'inzego z'umutekano amaze kuruma ubugabo bw'umuhungu we kubera gufuhira umugore we. Uwo mugabo utuye mu mudugudu wa Kanege akagari ka Munege mu murenge wa Gashanda, nizere ko ndi kubivuga neza rero, ni mu karere ka Ngoma, yafashwe n'inzego z'umutekano nyuma yo kuruma ubugabo bw'umuhungu we yiteranije n'umugabo yakekagaho kumusambanyiriza umugore, yamwitiranije n'undi mugabo. Iyi nkuru kaza kuyumva